desidero esprimere nuovamente la mia vicinanza al caro fratello, il Papa Tawadros II, e a tutta la nazione egiziana. Dragi bratje in sestre, ponovno želim izraziti svojo bližino dragemu bratu papežu Tavadrosu II. In vsemu egiptovskemu narodu, ki je pred 2 dnevoma ponovno utrpel še en nasilen napad. Žrtve, med njimi otroci, so se namenili iti v svetišče molit in so bili ubiti, zatem ko so zavrnili, da bi zatajili svojo krščansko vero. Naj Gospod sprejme v svoj mir te pogumne pričevalce, te mučence in spreobrne srce teroristov. Nella sua pace questi coraggiosi testimoni, questi martiri, e converta i cuori dei terroristi. E preghiamo anche per le vittime dell'orribile attentato. Molimo tudi za žrtve strašnega atentata, ki je bil prejšnji ponedeljek v Manchesteru, kjer so bila številna življenja mladih kruto prekinjena. Blizu sem njihovim domačim in vsem, ki jokajo za njimi. E a quanti ne piangono la scomparsa.